Kapitan Enteng! Badong, Apay? kita man no bagay ko ti bestida. Ne, bagay mo, Mike. Ay, siya ngay. Bagay ko kadimot da ito'y pulaw kan maungkaw. Ay weng. Bagay mo badong. Sigurado nga umapal dagiti padata a makimisa. Gaputang nginginaan ti kawista. Ay, katuan ato yang sigurado da ikan. Ayan nga ije sarmingta. Damat di talamisaan. Apay aya. Usar ko matag lipstick kan ag make-up man. Masyapol pa'y aya, Mike. Ay kat siyempre tapno saktaw ti kapipintasan ije simbaan. Ay, ahap. At ti pumadam. Ag pumada ka. Ha? Ay, wan kaya ba niya? Ay, nalipatak matay. Sa dinong ay di papanan nyo kan ni Marituyang, kabadong. Nakapurma kayo matadwa. Nalipatam ka din a Domingo ita, Mare. Mapan kami manen makimisa, Maray. Kastaya. Sika ngay, Maray. Saan ka makimisa? Saan pa'y laang? Inton sumaron no a Domingo, No kasta, saan mo't makimisa ni Maribanang? Saan tagkuyog kami to? Apay ngay? Madikan mo tirik nana. Ay sos, ang mga nukubid daytan, Maray. Saan mo't siguro? Ala, intan ba daw, tanay, ang mga numala daw ta itimisa? Sige, mapantan. Ay, Mare, panawandakan. Sige, aganad kayo. Ha? Ito yang. Adugaya man ti tao. Naladaw tan siya matay. Mayat kit di tapno grand entrance. Ang siya dino nga iti pagtugawan ta. Mapantay di sangaw, tapno makita dagiti tao ti kawsta. Awan mo't bakanti iti sangaw. At dapay, sumurot ka kanya. Nakababain. Apay kumaamabain ka, kit bagay mo mo't takawas mo. Ha? Ay, wala niya. Ay, intang arudain. Sige. Ala, agtugaw ka. Kunakan ka. At dapay bakanti atugaw dito'y sang. Sige. Excuse me. Excuse me. Agtugawak man pa. Ay, natuyang. Katwan nga may... Mayat gayam tagtugaw dito'y sangaw. Maray, ada kadila kum asinigan. Ada, Ay, may saman. kumusta nga ni Maribanang, kapitan? Nasaya atin. Ngamdaskan nga ituloy na ti agsoob. Tapno, tuloy ang panagimbag niya. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno mapang kami man makimisa inton umay a Domingaw. Ay, uwan Maray. Nabayagan nga saan tayo anap-napahan. Wen nga rod, uray dakwarog kan jipot. Saan daan na panita? Ay, at tuy gayam tay gagatangab, kapitan. Agya manak. Ay, inakunta, agluto ak pa iti si daan. Nagkapuan yaw, tata ba daw? Nanatuyang, apay akas tati kawas yaw. Bagay may kadimot laeng tikawis me, kwarog. Op. Ha? Aw, kita man na ti bestida, kwaraw. Bagay ka, saan ka day? Ha? Napan kami laeng mit nakimisa. Apay asaan kayo anapan? Nag-duty kami nga main, tata. Saan abalay? Tamapan kami to inton sumaron a Domingo. Sige nga raw, ingkamain. Apay nga adi tamot ti pagturungan yaw. Saan mo't adi tidalan amapan ijay balayaw? Huwag nga raw. Nalipatan yun sa amot ng tidalang nga gaway. Ammo me, tidalan me. At dalaing napatag apapanan me. Wan, mapanmila ipasikat daytoy kawis may. Ay, agawid kaming tulangan numakita dagiti tao tinagpipintas a kawis may. Nay, apay ngay nagpardas ka amagnasi ka ba daw? Huwag ato yang. Ay na, ginayad ka lang mo't Kastoy. Wan, kasta.
ni pari inting ti masabat ta. Kasaritam, ipakitam ken kuan at tinginginaan akawas mo. Sige. Pare! Nay! Pare! Aray, da kayo nga ti masabat ko. Wen pare, aham. Ay, sa dino tinaggapuan yaw. Napan kami nakimisa, pare. Kapitan, di mo ka di madlaw ti kawasmay. Apa ti kawasyo? Nagpipintas, saan ka day? Wen samat. Ha? Apay samat ti sungbat mo, pare? Nagpipintas dagiti kawas ken sapatos yaw. Ha? Ang mapay nga da kayo ditoy. Saan mo't adito'y tidalan nyo? Ay na, mapan mila ipasikat to'y kawasme, kapitan. Agawid kaming to inton makitan dagiti tattao tinagpipintas, akawasmay. Na. Nasabat ko da marito yung ken pare badong itay. Kay, Sa bali mo't tinagnaan da kalsada. amagan mo't no nalipatan dati dalan, inay. Saan? Kat, anya ngay nga road, Mapandala kanu ipasikat dagiti kawas da. na kunak man no napanda na kimi sa ita. Napanda kanu man. Ang sakbay nga gawid da. Ipasikat da kanupay dagiti kawas da kadagiti kabaranggayan tayo. Day takade tinaadal da ije simbaan, timang ipasikat iti nagpipintas, akawis da. Amok pa yun. Bayam ida, no iso ti pagragsakan da. Ay katwen ay makaamuda iti biyag da. Wait. Ang baybay amon. Saan nga isuda ti pagtaktakan. Ne, papananyo na natuyang, tatabwadong. Ha? Ay, kwa? Ay, di talaheng. Ay, agasam dia tangay. Awan ka di ti madlaw mo, hina. Ni, madlaw nga? Ipakitam ta sapatos mo, badong. Ha? Ni, ipakpakita yung madata sapatos yo, tatabwadong. Kabarbaro dito sapatos ko. Kita man no bagbagay ko matlaang hena. Uray to bestidak. Bagay ko ka di matlaang. Ay, awan nagpipintas na kita buad-buaduyo. Bagbagay yung perme na natuyang, tatabwadong. Labiin, tuyang. Apay, makauawid ka kadain. Ay, panagkunakat. Adumatan, tinakakita, itinapinta siya kawesta. Alas 6 pa'y laang mo. Mabisina nga rodan, ita pa ngagpag na. Amang ano panunutan dagiti tattao ngagpalata. Anya? Di mo kaya ti agaway, dumuna akaon. Malang araw agawitan. Saan abale, taadumat tinakakitan iti kawusta. Tumagas naman pa itirsina ni Maricuanang. Ayun, umutang tapay laang. Si kalatan ti magisarita kin kuana, umutang kan. Wun, urayan na ka. Wen, Marikwanang, Hanya day jay, mare. may saman a sardinas dita. Narabyang kayo, mate. Basta, ikanakit din iti may sa sardinas. Jay dakul maray. Mabitla ang arod. Adtoy. Ay, thank you maray. Pakilis tampailangan niya. Anya? sana balay, bayadan min tumatlaang, mare. Kaano manan ngay? Inton sumaro no atawan. Makauray ka kadimot maray. Agbayad kami nga raw. Ay, sana mabalinti kasta. Agbayad kayo lang no kaano kayat yu tagbayad. Adda pagpurmayaw ngam awa mo pagbayad yu iti utang yo. Anyat ko na maray. Nagimot ka matan, mare. Ay, tuyang, isubli mo dayta. Sardinas lang dayta. Kukwam laang deta sardinas mo. Na, kagpay sumo jim bagak. Da kayo ti umut utang. Da kayo pa'y ti kasta. Kasta ka dita dadalan nyo sa simbaan. Sapay kanayon kayo makimisa. Naimbag ka da kami takanayon kami amakimisa.
Si Kangay, marikwanang. Ay, anya ngay tisidaen ta itatuyang. Maturog talatan uray santan amangan. Anya? Naimot met da di marikwanang. Iso nga raw. Imadula ang tilako na kasla asino nagsasaw. Saan nga min amakimismisa? Agpadadan akin ni Maribanang. Ay, kada kaming agkukumaray. Syaklaeng ti kanayon amapan makimisa. Oray siyak mat atuyang. Kada kami kini pare inteng. Siyak lang mat ti kanayon amapan makimisa. Mare, umayak man makiinistoryakan ka. Ay, kawan amaray. Kumusta kan nga ay? Italaang man na narimwar ka. Ay, nasaya at akon, Mare. Si Kangay, kumusta mo tanti panaguy-uyak mo? Mayatan. Nasaya at nga rod no kasta. Mapantantuman makimisa inton Domingo. Ay, kawan dagasan naktaw. Wun, Mare. Ay, wun gayam. Apay akaslasan agumatgatang damarito yang kan paribadong diti tersenam. Diyak ngamin ida pinautangan idi namin san arabe eh. Day, apay ngay ngamin, Mare. Kasanaw, matawunan ti utang da. At da paggatang da iti kawas, sapatos, make-up kan pumada da. Gamsan damot nga mo tagbayad iti utang da. Kanayon da pa'y magarod a makimisa, ngamkas jay mo ti ugali da. Ay, saan mo't anasaya ti kasta, Mare? Kasta nga rod mo ti kunak, amom ti sungbat da. Anya ngay. Naimbag ka no kadakwada takanayon da makimisa, sana kas kanyak. Kasta timbagada kan ka. Wen, maray. Ay, narigat ti agsasao, Marikwanang. Uray pa'y kanayon a makimisa ti tao. No di namot ammo nga i-apply ti adalen na iti simbaan, kanda kas mo ti aramiden na iti pada na atao, kasla awad mo't lang ti serserbina ti panakimismisa na. Nasapa ka mo't na nariig banang. Nalipatam ka din. Kanya? Domingo ita. Ay wun anya. Ay, alatag sa ganak ta mapantamot makimisa. Wun agdigos kamutan. Wun ka di. Anti ba na? Na. Ni Kwarog jak pukpukaw. Nakasaganan kayo kadain. Ay saan pa ay Kwarog? Umuna kalatan. Sige nga raw. Dagasakmat ni Jipaut. Nangag mo, inteng, napanan ni Kwarog. Sika, saan ka pailaan nakadigaws? Wen, agdigos akon. Agawam tadagasin tapay ni Marikwanang. Nay, imay kayo matgayam na kimisa, kukumaray. Awan, kaduwak ni Marikwanang. Ni pare inting ay mare. Ay adada ijalikod. Kadwa na da jipot kan Kwarog. Ha? Ay, isuka di makitkitak adaan ti t-shirt na idilikodan, mare? Ha? Unay kamutan ka badong. Saan matanas kan abaro ti kawas no may makimisa? Nagsao ka manon dita, Marikwanang. Kita man deta chinilas mo. Madlaw mo't adaanin. Amoyaw, saan anas kan abaro akanayon ti usar ko? Tinapatag, amok nga awan ti utang ko. Ay, Maritoyang, Marikwanang. Ay, agsabdeng kayo. Tanay, kitkitaan da tayon dagiti tao. Day takumarim abaak ti bagbaga maray. Ha? Padaong! Apay tuyang. Sana makaangas. Apay ngay. Maulawak pa. Padaong! Anya ngay taramidag tuyang. Yakon kabalan. Ay, tuyang! Ay, mabit lang. Mabit lang. Mapanagagkid daw iti tulong. Parinteng! Paray! Apay pare.
Angat aramidem dito katrabian. Nituyang ko, pare. Na. Apay, anyat na pasama ka ni Maritoyang. Kwa, saan ang makaangis nituyang ko? Ah. Tulungan na ko, ma. Ah. Awana, ti pagkamangak. No, di na kayo laeng. Ala, mapankan ay ti balayo. Ay, ang mga nanyapay ti mapasama ka ni Maritoyang. Ay si kamot inteng, mapan mo kitaan ni Kwarog, taitaray yun ni Maritoyang iti ospital. Ah, Agyaman na kada kayo, ah. malaika kita ni Marituya. Agsagana kayo. Taitulog tayo di ospital. Pudno ka di tinadamag ko, Maray. Intaray da kapitan ni Marituyang iti hospital iti rabi eh. Ay, wun Maray, tasaan ka no makaanges, kan maululaw. Anya, ay kasi mga rod ah. Uno pusaw. Ay, apay no bisitahan ta. Ay, sigurado ka, Maray? Okay lang kan ka? Wan, okay laang. Uray no kasya timbagbaga ni Marituyang kanyak. Sana nga agdwa-dwa amang tulong kan kwa na, no kasapulan. Ay, maragsakan nak. Takas tatik ka panunutam, marikwahanang. Si Kamot. Kahit anya nga oras ang mapanta. Ay, orayan nak tain nak agsukat. Agawa am nga raw tagumatang tapa iti prutas para kan ni Marituyang. Sige, Maray. Tuyang. At bisitam. Asinaw ba daw? Damaribanang kan marikwanang. Ha? Kumusta kan, Marituyang? Ay, anyat aramidin nyo di taoy. Sarungkaran da ka nga rod. Nadamag mi ngamin ana ospital ka. Pudno day ta, Marituyang. Adto'y ti prutas aginatang may paraken ka. Ay, agyaman ak iti kinaimbagyo kanyak. Maribanang, marikuanang. Anya ti kayat mo akanen. Apple, grapes, wano orange. Uray anyat itan maray. Mabit lang nga ron tamangukisak iti apple. Ay, marikuanang, maribanang. Pasensyaan na kami kumakin ni Badong ko. No anya man dagiti madian na isawsawang mi kada kayo. Uray dakas kami kada kayo. Saan kayo nagdua-dua anang tulong kada kamay. Pasensya kayon, Sapay ko mata, mapakawan na kami. Kamali kami kinibadong ko. Kanayon kami amakimisa. Ngamdakas matar aramitan me. Ikarimay, saanan amaulit mga kumaray. Saan gayam nga umdas, ti mapantalaang makimisa. Tapno maibagaan na saya at taataaw. Tinaskain kahit maipakita ta. Tinasaya at nga ramid tatuyang. Maragsakan kami. Tanakamiris kayo matlaangan. Ay, tatabadong kananatoyang. Nasayang at tanakaamiris kayon. Saan nyo nga ipanakal akanayon kayo amakimisa? Dudakas mat ti aramid nyo. Enteng, nadadailan day to'y ref. Imbes alumamiis, pumudot matan iti unag na. Eh, nabayag nga minin day takay. Ginatang ko pala day ta idi World War taw. Ingkapatarimaan. Nangina ti bayadan o ipatarimaan. Kat, anya ngay nga rod ti usarenta. Ay di kwarog. Tanalay nga agtarimaan day di aka anak. Jay samot la aglatla ti at tricycle na ti ammo na atarimaanan. Nalaing day jay. Naguray ka tayo nakayaban. Kanya nga tinakitam aperdi day ta ref bay. Mabit lang ang kay. Takita pa ti perdina. Lukatam sa mo irekap ti ruangan na. Aha. Kat saan mo't aday ta ruangan na ti pirde. Di. Ina. Ay. Isumot ti ko na kang kay. Aya. Naguray takita dito unay. Ah. Nalakalang day tao. Nalakalang tagtariman iti ripe. Sungarod asikati na yabak. Tamok analaing ka.
Aha! Amo kung ti dadail dito ripiaw. Ay, naglaing ka. Ta nakita adagos ti dadail na. Jay tornilyo na ang gail. Apay ti turnilyo. Nalukay. No nalukay di pa irutam. Sana basta-basta pairutan ti tornilyo na ang gail. Apay ngay. Mga lakan ay iti place ta nalpasan. Abay, kasla traisi kay. Apairutam laang kat nalpasan. Anya ngay nga rin ti masapaw. 5 gasot ti masapo lang gail. Tapno mapairutan ti tornilyo na. Naa. Mangtad ka pa iti 5 gasaut. Tapno pairutakon. Sige, mangtidakon. Ang kamangalan Naa. Una, nakon. Kwarta pa ilan ni antim titid ka. Tawan kwartak apulaos. Mayaten da ito'y ref, enteng. Mayatin na ta tinarimaan ni Kwaraw. Na, nagbiitan at tinarimaan na. Nalaing at talaga dahi jay kung nagtumay. Ay, padasan tantuman no talaga ang mayaten. Ala, isaksak mo nga rudan. Una. Sulit ti imbayad ko alim magasat. Data, nakasaksakan. Na. Apay kay, tumaray mo ng tirap. Rumwarin! Ay, labdam hintay. Napartak Kasla tricycle! Ara ko pa pintay. Tapno saan at tumaray. Diyak ka ba ilan dungaw? Tulungan na ka! Aglugan ka ni Jaunag! Mapantag pasadan ta kasla tricycle tirap! Maray, nasaya at matanang lukat ka, anasapa. Wan atap no makalako ak, Maray. Kabarbaro ti ref ko. Ay, imbag man. Ay, kita agman. Day taman na dakkel aref dayta. Hulugan. Nagpintas nga agpayso day taref mo Automatic siguro anya. Ay, wan Nga, apay dayta igam mo nakasupot, Maray. Ay, kwa Maray. Umay ko man iparef. Ay, timing. Takabarbaro day taref mo. Anya dayta aya? Ay, si daon man ni Inteng. Karne ti manok. Lutwak inton bigat. Iso nga umay ko pala iparef. Ay, katuan Mare. Day talagayam. Ang apay jay refyu aya. Naperdi mat marikwanang. Impatarimaan mi kanikwarog. Ang kaskas di mat anaperde. Aya. Nan, yawat mo nga rudan kanyak ta iref kon. Tapno saan ama perde. Ano yang nga tayo ti perdi na ito arip aya. Di mo man silip-silipin tirip me. Di mo mo at harimaanan. Saan aya? Pinagbalin mo at tricycle. Luko ka. Ay, ang tangamin kurang nanggal. Kurang ti tornilyo na. Kurang jay 5 gasot ngayong bayad mau. Apay kurang. Pagbali naman sa ngaribaw, kitaam, matarima na dagaw. Ay saanin. Ibusim lang ti kwarta ni antim. Amok tag tarima ni tiray. Di mo sagsagidan ta mga nutumaray manan. Amok ko naklangarudan. Na. Awan tumot nga min tibilib mo kanya. Ay saan? Basta di mo sagsagidan. Nay, Maribanang. Adda kamot dito itersina ni Marikwanang. Wen, Maray. Ada ngamin alaek. Nay, apay ko kumaray. Imbag man ta nagkikita tayo manin nga kukumaray. Ay, katuan Marikwanang. Umay ko man alaan dya imparef ko, akarne ti manok. Ay, uwan na Maray. Mabitlaeng, taalaek. Nagparep ka kin ni Marikwanang, Maray. Wen, Marituyang. Nangagkukait akar ni ti manok jay imparef mo. Oh, dayto yan. Adto yan timparip mo, Maray. Agyamanak Maray. Awata mo, ato'y karne ti manok mo. Ay, agyamanak manan. Ala, agawid akon, tain naklutuan to'y karni ti manok. Na, ulit-ulitin na akar ni ti manok timparef na. Ay, katsi ka ngay mat, Marituyang. Anya ti umay mo gatangay. Ay, sana kagumatang Maray. Umayak mo't agparef. Anya? Oh, di mo kunaan asaan amabalan. Gumura akan ka. Nay, adaya mo't imbaga kasaan.
Anya karni dayta iparef mo aya. Daytoy laeng, oh, nakagarapong. Anya dayta? Bugo, oh. Unay mo daytan. Sapay awan ti kalubna dayta agarapon. Di mo kunaan adi mo kaya. Ay, sabali ak no siyak tigumura maray. Makatawan asan ka akasasaaw. Jak ipaidam ti ref ko, maray. Ang nabangsit dayta no ikabil ko iti ref ko. Inak man laengan. Ha? Na, ay, agsubli ka, maray. Itad mon kanyak dayta. Ta i-ref ko. Ay. Hehe. Aday ka. Kaanaw nga umay mo alain. Di tanan na. Anya? Umayak tulat ta mga lano ka sa pulak ti bugoaw. Nagrigat na talaga no awan ti ref. Narigat na talaga, Uncle. Kung nagtumot nga minataray maana ka. Saan? Ipilit mo man. Nay, apay nga ikatom day tapos ti sumangkay. Nalpas tayo mo tin anangan. Agawid akmatayin. Alaam na ti postiso. Ha? Ananuwag day ta? Idagas mo di tirsina ni kagawad ko adang taipares mo. Anya? Uy, kabamain mo ta, Uncle. Antay, apay. Basta alaam mo, no, niya ti imbagak, alaam mo. Ay, balkutan mga rod, Uncle. Ay, kagawad ko nang, mangrikap ka kadain. Wen ata na rabiin. Ay, himbag ta pinartakak tinagna. Ada ipaparip ni Uncle Kao. Anya dayta. Aw, day tawi. Ay, sos. Pustisaw. Huwan kagawad, di na ninsupot. Na, Irip mo lata ka naon. unay mat daytan. Pati pustisaw. Badi agat bugoong ti imparef ko apostisaw. Na. Saan kan nga agrire? Tamakireref ka laeng, inteng. Ay, dahito ito pa imparef ko akar ni ti baboy kat agat bugoong. Kaslamutin nanganak iti sa nga dram abugoong. Ni kano ngamin marito yan. Nangiparef iti sa nga garapon abugoong. Ay, unay mo tinday jay amarito yang. Agpapada tayo matgayam ang makireref kan ni Marikwanang. Papananta, Uncle. Basta sumurot ka. Tainta alain jay regalo jay gayam ko nga ulo ti kaldeg. Ha? Ulo ti mikmek. Wen, nalawag. Ay, intang harutan na, Uncle. Darasam ta mga no agbabawi jay gayam ka. Aglugan ako iti tricycle mo. Tapos aglugan kan ta start ko matap niya. Marikwanang. Adaak dito, marituyag. Anyat masapul mau. Nagsapa ka matain. Kasla kaririing mo pay. Mabisinak nga main iso nga imayak. Anyat gatangam. Umayak lamang ala iti imparep ko abuguaw. Nay, daytoy ti kargaam. Malukong abasay. Na, di mo pa'y laalaan amin nain. Ay, saan amaray? Umayak tumanin mga laintun pangal daw. Wan. Iparabaw mo di talamisaan jay regalo tay kumpare ko araw. Tapno makita ni Antay ma. Nay, Ap, anya day ta aya. antay na. Nagdakulan nga ulo ti kaldeng. Adan si daim tayo iti makalawas. Anda pa isara na. Madadaol day ta Saan ang madadahil ta iparef tayo? Isumot ti pampanunutan, Uncle. Ingka iparef ko araw. Unang, Uncle. Gure ka. Gure ka. Apay, Uncle. Kay mga lata iti pingping na ta ito, no? Na. Tunok man. Ay, sige. Nainayo naman, Uncle. Kaya't kumatday ta. Na, si bubukal nga ulo ti kalding dahil ta iparep mo, kwarog. Wine kagawad. Na, buo pa'y malatasara na. Saan mo't nga minakayat apaikat ni Uncle dagiti Sara na? Iref mo pati Sara na. Ay katuna na. Ay, saanan nga umanay dito yung ref ko dayta? Unay maten, pati Sarsara umayo iparef. Awanan ano kasta? Maperdin da ito isidaan mi kini Uncle Kao. Saanen akayat ni Marikwanang nga eref daytoy ulo ti kaldeng? Di na kaya tantay. Dakil ka noonay.
Saan nga umanay itirif na? Na, umimot-mutan. Ado ka nung amin ti karga jerip na. Ay, kasla saan kami nga agkumari no kasta ah. Kasla kastan. Ha, gumora akan kwa na no kasta. Uray saan kami ngagkit-kita. Marikwanang! Maray! Nakaturog akon, Maray. Apay, Ay, sa anak pa'y ngamin anang rabi maray. Umayak kumamanin mga laiti bugoong asida. ay unay matdaytan. Mayat ti tuturog akon. Tuktukan nakpailaang mayt nga may mangalay ti bugoong. Na, apay nga rod nga agungot ka ngay. Bugoong kumatday ta. Ibagbagak laeng. Sigay, alaak nga rodon deta bugoong ko. Tapno saan ka nga agungot akasta. Ha, nakirepak laang, nagatunasaw. Mabit laeng, day nakalaeng. Nasaya at may talaamaw. Kasla si bibiyang pailaeng. Abay ang Kyle. Na, kumindakid demot kanya kung dagiti mata na. Ha? Madadaal daytan ah. Ta saan akayat ni Marikwanang nga iref. Ay, nagimot-mot na dayjay ako marek. Na, Marurudak. Jesus, si kangay kwarag. Marurod ka man, kani kagawad kwa nang. Saan ang Kyle? Apay kumaamarurudakin kwa na ngay. Ibagam ka niyan, Tem. No apay asaan ka amarurod. Tapno denggen na. Anday, saan arumbang amarurod ka? Gapot na makiririf ka laan. Husto ti kunan kwarag. Isungat bayad kayo langan kanyak iti sang aribaw. Tatarimaan tiripyaw. Ay, saanan? Gumatangak langan iti baro. Ay, Maribanang, saan tan agay-gayim ni Marikwanang? Ta saan namot akayat ti makirip ijay na? Ah? Ay, kwa, Marituyang. Saan gayam arumbang amarurudtakan ni Marikwanang? Nagkuna. Siya! Uray siyak mo taang Kyle. Apay asikalangay. Datayo amin ah. Di tayo guraan ni Marikwanang. Kadumaw dawat tayo lang iti paburkan kwa na. Ti kasayaatan. Gumatang tayo iti ref tayo. Tapno saan tayo amapan makireref ka ni Marikwanang. Nasaysaya at no gumatang kayo iti bukod yu aref, kapitan, ken nanabanang. Tapno di kay makirerep ken ninanakwanang. Ngamin, disturbo kayo ken kwana no dadtuma. Nang runaken ka, nanatoyan. Umay kakwarag takadwa nak amapan makimiteng. Diyak kayat ang Kyle. Na Nagburing ti makimiteng. Agtugtugaw ka lang, Mike. di mo pa'y kayat. Agtugtugaw ka laan. Agtuglap kan tumanain. Na Daytoy abagak ti pagbali ng mapungan mau. umay ka. Ada merienda ta. Uray pa'y. Na. Jaklat na kayat. Saan ka apilitin no di mo kayat ti umay? Uray siya klangan. Nagpasada klangay. At dapay kwarta. Kunakman no kinaduam ni Uncle Mo anak imiteng kwarog. Diyak kayat anday. Makapatuglap ti makimiteng. Isu nga rod akayat ko akadwaam ni Uncle Mo. Taamangan no makaturog manan. Imbag lang nga adamang riingkan kwa na no makatuglap. Imbag kumano at da chicks iji pagmimitingan. Damapanak. Na, Puro mat babagat kun lalakay ti adday jay. Kapitan Enteng. Miss, nakaturog ak gayam. Inalpas ka din ti meeting. Saan pa'y, Kapitan? Panagmimerienda pa'y laeng. Ikan kay ti meriendam. Thank you Thank you, Miss Beautiful. Kuvita tinagan ko, Kap. At ti meriendam. Mabalin anayaw nam dahi tinapay, Miss COVID. Kuvita tinagan ko, Kap. Saan ang COVID? Unan niya. O sige, nayon na kunday ta tinapay iti maysa. Para ije ka nakakabaro. Ay, balasang kapay ka di. Wen, Kapitan? Agbirbiro kak nga ron iti agbalin a lifetime partner ko. Sus, mayat baro pa ije ka nakak. Ay, mabalin siya talaga. Pagpartneran kayo man. Sige man, Kap.
Ited mo tinumber ko kan kuana. Tagtin next kami. Ha? Ay, nayon na pa'y nga ron itimay sa dahil tinapay. Ano ka, di ka nang dahil ka anak ha? O sige Nayon akon ititalo. Tapno, I love you. Para ka ni kwarog aka anak ha? Abaro pa ilaan. O anya, nalpas ti meeting yo, inteng. Nalpas Nagdengeg kamatlaang anaimbag. Katuwan Ti kunamkit day. Ang mga no naturog kamanhan. Naturog mo't asasaw. Naturog ka niya. Nagdengegak. Sit properly. Kunada, di nagtugawa kaon. Di nang rugayin ako, nagdengegak kaon Idi nang rugen, naturog kamatan. Dayta ti amok, inteng. Kasanuga mo. Ada ebidensya, naturog ak. Hindi ka man agbabasol mo't. Dayta na makita di tapingping mo. Ha? Makapaglibak ka pa lang. Aya! Kunak mo nakalibakak. Ada nga agpaiso ebidensya Ay, inton maminsan, itugot mo ni Kwarog, tapno adamang riingkan ka. Ayan gayam ni Kwarog. Apoy abiro kam, awan ditoy. Aday je paradaan da nga agur-ura iti pasaheros nga itulod na. Sigurado amaragsakan ni Kwarog. Taapay, Ada ited ko kan kwa na atik Smith na. Napintas abalasang. Tiksam to day taan number Balasang ti akin number iti na ito, Uncle. Ay uwan. Namamok iti nagmitingan may. Para ited iti merienda. Napintas? Ay, pirme. Napintas. Long hair? Panggatsikat tibuok na. Dimot kaya mo tikas ta. Kayat kaw, jay nalabaga ti pimping na. Ay na, pirme lumabaga ti pingping na. Uy, napintas nga rod Una. Balasang pay. Kayat kaw, kasla ka bang luti strawberry ti kilikili na? Ay, win. Naangot ka. Ha? Win. Inangot ma? Win. Uy, kayat kaw, nalabaga ti lips na. Ay, win. Nalabaga. Win. Kan agat melon. Oy, milon amoy. Wen! Makasasawa ko nang kan. Isagana mo jay puraw anwang mau. Jay blue abaka. Kan 15 ababoy. Kapay green akalding Ha? Basta tiksam kit din. Tano arme mon ket sagutin na ka. Kalay sa kayon. Aguray ka mo ta, Uncle. Isip ko pa'y tinumber na. Anya tinagan nan? Anya itayon ay malagip kon. Ha? Pugita. Ay, kuvita gayam. Kuvita? Kubita? Win. Saan? Kuvita. Anya kabutin, kubita nga. Ay, kubita. Win. V. As in, vlak. Ay, vlak? Win. Madokas niya award itan? Ada, barbaro. Mayat ka rin, Uncle. Mayat. Kayat ko na ita. Win. Imbaglakid din tayo may ka nag-load, Kwarog. Tapno saan nga ag-expire jay lakok a-load. Apay, awan nagpapalugkan ka. Ay na, saan na uso dito'y kabildatan ti cellphone. Unaan pa'y mutlaang adag iti tattao ti bagas. Ngam ti load ti cellphone. Isu ang nagpaludak, tadatik Smith ko abalasang. Nay, adatik Smith mo. Wan kagawad, nimbiro ka nak ni Uncle ko iti kateks ko abalasang. Ay, nasaya at ano kasta. Kagawad, anya nga tano agay love you ak adagaws. Ay, saan pa'y makiam-am mo ka pa'y. Ibagam pa'y tinagan mo Kandamagam pa'y tinagan na. Ha? Ay, wanan niya. Hinton kwan, awisi mo nga kita kayaw. Agay love you akton ijay pagkitaan may. Di ka agap apura. Apay nga saan? Kaya't kung arudan ti mga asawa. Ay katrik na umpay ano talaga type mo, nagkita kayaw. Kasanungan no saan kayo gayam nga ginustaw.
Ay, anya. Textmate mo pailaang. Gaya mong pailaang Ay, ado nga rod alot ti ka sa pula. Wan Ag subli-subli kamot adito'y tersenak nga agload. Inton kwan, may gusto mo tantila kum allowed. Ay, talaga ni kusyante ka kagawad. Balbalakadan ka lang. No kasano ti agarang. Ang amuwanan tapno mabiit amalakaw ti load ka. Ay. Umayak man makikapi dito'y balayawang kail. Nagsusuyab ka pa lang ba? Kas ka lang makaturturog. Talaga makaturturog ak pailangang kail. Eh, Napuyat ak idirabe ay. nakapuyatam. Jainted mo akatiks ko ha. Nagpartak nga reply. Napartak? Saan mo ta paturugan? Di mayat no kasta. Jak paila na isisintitiks ka. At the reply na adagaw. Napartak Ang mayat day ta kaanakan. Ngam naibos matantilod ka. Aglod ka kayat na asawan. Ang mga no isunti maasawa. Matanagan ak ang kail. Dun puri. Si kakit dimit. Naghilig ka nga agdanag. Jinagan na nga raw. Kovita. Kaslamit COVID. Adayumit Kovita. Adayo ijay. Covid. Saan ang makaakar? Kasla sumgarak no mga kujinagan na. Kasla virus. Panya kakit din. Mariknak. Ison, tinabayagan abirbiro kem ababae. Agkaba talaga ti barukong ka. No mga kutinagan na. In love ka siguro. Iso nga kaba-kaba ka. Ha? Inlaba ka? Uy, nagbeat mo time. Saan kami pa nagkitkita? Ay, talagan sa nga na virus na dahi dyan ang kay. Bayam. Inton sumaruno ang meeting may. Yam amukan token kwa na iti personal. Tamakitam tikin na pintas ni Kovita. Ni, imbaga man ang tinagan na. Makahathatsi nga kaon. Hatching! Ay, kwaraw. Pudno nga darar mong anapintas abalasan. Nakamuam may. Ay na, iso ti damag ita dito'y kabildatan. Manipod abagatan aging gatlaod agpatingga ijay dayaken amyanan. Dayta ti pag-iistoryaan ita dagiti tattao. Ay, virus sa amit nga agpaiso day dyan babae. Nagpartak mo tan anaamuan dagiti tattaaw. Kaslamat tan COVID asakay. Anya sakit nga ibagbagam. Ay na, nagkasar kayo kinay. Anyat nagan na ngay jar armag. Damagan naman ay. Ay kit siyempre masapul ang maamuak at tinagan na. Kovita. Ay sus! na. Apay ngay aguya kakmutan. Kovita, kunak. Ay sus, talaga amadain. Hayag sakit ti ulo kaun. Ay na, agbaraksan. Nay, awan mo't ti uyag ko itay. Kovita. Ay, hustam! Agawid akaun. Ay, nahadan samot COVID kaun. Ay, nakaalaak ngay nga ta! Yay. Ay, may problema ako. Anya man ti problema, aya. Pangalaan ta ngay iti puraw anwang. Anwang ti puraw anwang. Maparte inton agkasar ni Kwarog. Agkasaran. Asino nga iti ikasar na? Diyan nga intot ko tinumber na babae. Diyan ka text-meet na. Angam, saan ka pa'y agbirok iti puraw anwang? Tadi mo amaw no aginustoda. Di ka pa'y agbirbirok iti puraw anwang. Narigatad. Agsigurado aklaeng Amok matla nga ginustoda. Bagay da Tabaroken balasang dapay. Awan to pa'y tinangisit anwang mo. Na. Daitan tukit din puraw anwangan. Awan tumot bilib mo kanya. Basta siya tagirito. Awan tipalpak na. Ay makitan to Una. Urayem pa'y nga agkita dakwarog. Tano agginusto da iti da itabalasang. Sa kanto agbirok iti puraw anwang. Nay,
Malamin kan sa ama rito yang. Nagrurutap mo dagita jacket mo. Ay namaray, agtrangkaso aksa. Ay sos, di ka masasidag kanyak. Ah. Ang mga nuan niya daytan. Ninsakwarog tinangyakar kanyak iti sakit ka. Na, awam matam mo kasakit ni Kwaraw. Ay, jakman amaw, tapagbiit laeng anak sarita kami. Idi kwan, aguyo ka kaun. Agbarakan aglaminak mataon. Ay, daytan tumo nga mina kubid. Anya tilakom di tanga agas ti trangkaso maray. Ikanak man kiday, tapno saan ako maraw. Kagawad, umayak man ang nagpalaw. Nasaya at mag. Tapno maibus tilakok alod Kwarog. Makaibos magkayam iti kwartan wadda tiksmit maw. Ay, kasta talaga. No kaya't mo ti makaasawa. Agpalod ka ah. Namin ano akon ang nagpalod dito itirsinam. Ay, kat gagangay na ako araw. Talaga kasta. Apagriing ko pa'y laang, agpaluda kaon. Inton kuan, agpaludak man inton pa nagmimerienda. Sa inton pangal daw manain. Sa inton pa nagmimeriendan to manan iti alas 3. Kun, sakbay ang maturugak, agpaludak manain. Talaga kasta Kwarog. Aganos ka ah. Nagastos mo't gayam ti makitiks mate. Ni ngamin angkel kaw. Imbirukan na kiti paggastusak. Ay, kat dumawat ka kang na iti pagload mo ah. Ha? Ay, wanan niya. Nagladawan day ta asing-asing mau. Tape anak ko nam ti kasta. Nga main, agkita kami numapan makimiting ni Uncle Kaw. Itugot na kano iti meeting na, tapno agkita kamin kinikubita. Ay, agis puting kamay ta. No sumango ka ka ni Kuvita. Umay kong harot buludan di sapatos mo alalat. Ay, agpabanglo ka. Tanabanglo ni Kuvita. Buludak matan di pabanglaw mangkail. Di agpadatan iti angaw. Sana madlaw. Agdigos ka. Uray si kamot ah. Siya nabalikan niya ka. Ta sa anak nga agaram. Sige, agdigo sa. Kwarog, bantayam ni uncle mo iti pagmitingan da ah. No agtuglap, gunggunam. Unantay. No indumognan, amom latan amat maturugan. Ay, di mo ipalubos nga agurok ijay. Riingam adagaws. Ngumsan aday jay tigagarak asumurot antay. Sanak asumurot aparariing. No di katap no makitak ni Kubita. Ay kat ipampaminsan mon ah. Riingam ni uncle mo no makitam amat maturog. Kan gundaway mo matan amang kita iti textmate mo. Sige man langan. Adto'y ti balunay. Ha? Itugot ko day ta? Anuwag ngay day ta balunat mo antay? Ay kat no saan mo amariing ni uncle mo. Usaram daytan. Balunat mo. Angkay, mangrugi kan samot nga agtuklap. Mangrugin ay ati may itahing hay. Itay pa anang rugay. Ayan ngay ni Kubita. Inton merienda nga agpakita day jay. Mabisina kaon. Umay ko mga roden mang tadi ti merinda. Hello? Kapitan Inteng? Iso day ta. Isu. Kuvita. Personal ngayam amukin ka ni Kwarog aka nakak. Ay na. Siyak ni Kuvita at textmate mo. Ay na. Guwapo kagayam at talaga. Ay, agawit tanang ka. Apa kay? Di ka pala naging nalamano ka ni Kuvita. Basta, agawit tan. Umuna ka. Ops. Kwarog agure ka. Kwarog! Agsubli ka! Papanam. Pagsubsublin na ka ni Kuvita. Subutak ni Kwarog. Hops. Papanam. Huwag ko naman napintas. Napintas mo't talaga. Long hair. Rosy cheeks. Karuprupa mo ti kubay. Na. Kunak ngamin kan ka. Asus. Nagan na pailang. Bayrusay. Da. Adda na birukan da apuraw anwang inteng. Kayat mo ka no agatangan, Anwak ngay day ta. kat no agpapabirok ka. Takunam nga aramaten da kwarog kan ti textmate na no agkasardan. Awanan ti kasar.
Apay ngay. Kunak man no kunam analaing ka amang ireto. Ay, saanan? Napilin tumot nga minda di ako arog. Di urag laklakay abarok. Ay na, kapitan! Nalabit asaan pa'y adimtang ti talaga akaparagpag ni Kwarong. Kan bayam nga iso ti agpili iti babae, apara ken Kwana. Ala, sige! Diton, tinagipusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ng labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ni MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.